Aizawl South 3 bial hom chunga Muallungthu polling station na vote tlak thatangai avangin Election Commission of India ECI thu angin officer pakhat suspend ani. Agriculture Secretary chuan nimini som pakhat chun khan suspend order ti chokin an department director remoi colony chu a duty ati thatlo awangle document fabricated ke noya ECI thu angin suspend order a talan ani danin remoi colony hi Aizawl omtura ti ania. Aizawl chosan don ani chuan thunai tu te hna phalna ala turani tarlan tongin Aizawl South 3 polling station na EVM an mana vote lak chinna mokpula vote la te chu lak chu clear ani lo awangin nisom khan vote lak thatani intlana omin department rong atangin election official tan mi engmozat po anni thin expenditure observer atangin choltir lunglei south west puile thorang bela expenditure observer tana ro gorov awesti IRS chu amimal thomno leina atana sarkar sum amana wangle election agent te chunga moilo taktaka khosaka wangin election commission of India ECI chuan expenditure observer tangin acholtir heba ka hian gorov awesti hian candidate agent te baka athachang doltu te amuchitin anoi che hle candidate agent te chu lauthong taka siamin tungkam vin taklira abyak paka thilho lamdeu anti sollaka ngaidamna anei lonin agent chuan zo na changin ansoya ansoi danin thilho te ti diklo po chinfil sila hole roka chingle hei wangin gorov awestia election observer ani na MLA bial pathum chunga political party rong agent in thurolin district election officer ne na lungoi lo thuan tlen chemical zela chuan election commission of India chuan gorov awesti expenditure observer atangin achol tirta ani gorov awesti hian athopui tura district election in arote chu atham lo lea ati solle ti diklawa nataka tongkhumin suspendate avothin gorov awesti hian athopui tura district election in arote chu atham lo lea anti solle ti diklawa natakka tongkhumin suspendate avothin Election Commission of India in akam khatnuwa gorov awesti hian athomno leina sensote chu ama puisa rul atumthu district thunai tu te asila athopui te chunga le candidate agent te chunga akhusak phungpo ngaidama delani athomno mantau tak leina atan chengsing ni lai chu sarkar sumatangin amanga ama puisa manthe ani reng laya sarkar sumkhar amana wangpo hianin shemtura tiani tlang sanga om ZPM supporter te kan bial thawa enge content monidon an report khom tiang o tlang sanga om ZPM supporter te candidate bial chunga mi puite an ngai dan le an rin dan chaktura an rin te an soi khom na lo enila heta pakhatin Aizawl East Troa ZPM MLA pulal chanjawa kan nei ngai kan ringa tinaro komena ZPM vote zong like tizokila a hriat thei mai thei sin lungtlai isa chuan sumin kan nelo ema sangtela ne kan rin ne kha atlan niam ta ma se pathian zara kan tling don thawe vote sari velin tinarong komena sautui puilama po kan hadam to khop mai puthang te amel mu po adur khui to mai inhlana zo meu chuan azam ta view mai wichang bil lama po kan chakmel ma se kan filor vakinar namlo kolsi po kan jiang ma se soithiam har ri khop mai chalfil constituency lampo kan tlin mele kolsi pa chuan ZPM kan chakang damba savom poisa ngal tuka sailawan an helo keini lam chalfi bel lam hi ZPM karin phakba kin kan thanek ne fian tla phang deu ayang po ni se rilru hi risel takin pusham shami pathian ni na alange mamita po hian ZPM chaklo mai thei MNF puzira alatlin karing chalfi constituency lampo kan thlin mele keini champhaila ma chuan rin phakba kin surka thadu anlo thanema result pon kan ngak le meme rangtur zo po ZPM chuan kan bei sei khop mai Aizawl isuan po ZPM min ne na kan chan nge kain bei sei e kan thlang hlom tura ngaila chakpoin chakdan thiam tlang u moi takin ule chetlang chu kan ngai thaveng veng khop mai ti kombial o ti changlama chuan kan chaklawang MNF an chakarin om tin zirlai ten INC an puideya ramhangai tu kan ni chuan ZPM kan votang kan din muna thalo keini hi kan ngai tom love vote cherang halel om kan sarkar ngai arin omta nima sela lindan sarkar dan ethiamang o keini south puya chuan ZPM keini tui changlam hi saulam hi kan chakanga norlam hi kan hrathelo thlat chaktura chon hanin ngai putila pudu amadin na bial serchi pa hi chuan ZPM kan in beiseye ma se thezol lam hi enge anang o kan din muna thalo tin pakhatin arang komena
serchip lam chu ZPM chiang sa kan ngai hadam takatlin lomani mai tui kumbela chuan ching takhi kan neringot thorang lam hi kan jevie lo na chu kan tin lo pon ate uviu tura kan ngai kan cheknok dewa hi chuan sumhian thilala ti thei emani ma se kan sarkar lo phalo tura ngayang atran zong kan tang hle sipher lam chu ZPM kan thain ka ria minister bialania kan thlingkher lo mai thei bok sipher abik west three lampo kan tling don tui kumbela kan tha e tui chang bial ZPM bial him tui kumbela chuan source takin kan nirngot sau tui puya puje ji atlin mele Aizawl South tuan hi kan lau thong ro deuh tlat neutral vote ngai tura kan ngai ten LCDP dong nola atang alen di zui boxia sum kanin nga hlei dawani eni bial si ha chu athawak lo member po kan claim kan tling don tui kumlam MNF bial him nia heta hian mirin ain ZPM in an ne na hi asangang 80% chau kan ni mel lunglei north thi vote sang kha janga tanga sang ni velin kan chak karinge henganon soi theng khatei chu adik tura ngaila anma ni bial chunga candidate mi puite ngai dan le mu dan dik tak ani mela ti zong khani le phot se video dang kan mule thau donia ka channel time lo en saka milo subscribe thina wang lam thu ka sia milo subscribe pa milo en sakjel turun kran sam boka che kalome